y a le retour de l'incontournable smoky chicken avec une sauce très spicy. C'est l'extra hot sauce West. Allez, il est où? C'est parti. Le sandwich, vraiment archi bon. Il faut que je vous fasse goûter ça parce que là, c'est une merveille. Ça sent bon. C'est beau. C'est beau. You croque la vie à pleines dents. Sur 10, de 1 à 10, un chiffre tout de suite. 20 sur 10. Waouh. Waouh. Juste waouh. Là, il avait dit un seul croc, mais là, il a kiffé le sandwich. Le pain, il est moelleux. Bon shooting. Salut, ciao. Oh my god. Ça picote sur la fin. Merci, c'est spicy. Ouais, C'est ennemi. ça pourrait être plus spicy. Moi, j'adore. Et donne-moi des nouvelles, s'il te plaît. Le sandwich il est incroyable, mais la sauce est pas du 10 sur 10. C'est vraiment bon. C'est spicy. Yeah, you like it, huh? Oh my god, bro! Oh! Jesus is Hallelujah. murabona uyu mwana adashimishije koko burya kavuge umuntu wanga umwana ntago aba yifuriza igihugu ibyiza. Abana bararyoha, abana ni beza. Ari agakana ni ak'umuzungu n'umunyarwanda, ni akametisi byo nako bigaragara ariko karishimye. Uyu mugabo ni umudiyasipora aba mu bihugu byo hanze, yabyaranye n'umuzungu babyara abana b'abahungu babiri. Urabona ko ari beza pe, barashimishije. Ese mama nawe uri buze kwibona nyine urabona yuko aba bana ari beza, baratuje, ariko aherutse kubazana mu gihugu cy'u Rwanda abereka inka. Urabona umubyeyi wabo ari kunywa amata, bari ahantu bita Ibigogwe. Mbese urabona ko bishimye, ubuzima ni bwiza. Dore ba bana barakuze, bageze mu gihugu cya se, bakoze ku nyambo. Mbese urabona ko bishimishije. Rero nkabambwira aba diaspora muri hanze aho muri C1 pe, nimuze mu gihugu cyanyu mwereke abana banyu ibyiza by'umuco nyarwanda. Burya baravuga ngo utazi yava ntamenya niyagana. Nk'uyu mwana urabona yabura gukunda ute igihugu cy'amavuko, gusa kuko tuzi ko nyine umubyeyi w'umugabo ari we inkomoko ye ni mu Rwanda, kabone niyo yaba hanze yakomeza akaza mu Rwanda akabarera iby'iwabo. Mbese nubwo yakiga mu mahanga akaba yaza akagushora imari. Urabona ko bishimye rwose kandi biranashimishije. Perfect, ndabikunze cyane. Nkaba nashishikariza buri wese uri mu mahanga kuza gusura igihugu cy'abanyarwanda kandi kirimo umutekano. Ni hake wabona igihugu gifite ibyiza nyaburanga, igihugu cy'imisozi igihumbi, wabonamo ibyiza byose wifuza kandi ukanezerwa uri kumwe n'abawe. Urabona ko iyi nka rwose umwana yasetse yishimye, ari gukama, dore amata. Mama yo ndagushimiye wa mugabo we kabisa, yanywe wumva uko ameze. Amata akikamirwaho, mukore subscribe.